دەستپێکە وەرزێ خواندنê li kempên penaberan destpêkir û qutabxana Kempa Şariyan ya seretayî bêbehr nebû. Gel vê çendê qutabî gilew gazindên xwe bi rêya çavkê kamîra dengê Amerîka diyartken û dibêjin ji ber bertengiya cihî di polan ve baş guhdariya mamostayên xwe naken. Her wasa dixwazin qutabxanên wan bi şêwazê keravanan bihêne durustkirin. نقل ما مساء تشترينا أفاش القامة قرمة بلا قلم بلا كرفان أجمر بينا أفانا ناقدين كيرنا سيدا أنا كاتن وبيشن أجينا بلا كرفان أجمر بينا كيرنا جيه ما يتنقلوا سدوا بينجتنا أشاتر كيرنا جيتنقا هم مسلحات كناشة مزيون كرفانات قنش مرابين مزيون تختاش مرابين مزيون كاغتاش مرابين مزي يعني شادر قنش يعني اف شادر هكا بارنا كات يكش مفيز في سايت الناقد الفان شادر هذا هكا بايا كاتشن شادر هم بسر هم هذا كفن مزيون كرفاناش مرابين خد دور صدق يا مصطفى كدينا وديم حسانا يعني شريط طنجي يكش محسانا هارد دوار تختي كده دروني الكرسي كده ريش مرانينا وسانا كده Rêveberê qutabxana Kempa Şariyan ya seretayî dibêje ji ber ku her polekê pitirî 105 qutabiyan têdane dibîte sedema kêmbûna astê zanistî. Lewra daxwazê ji aliyên peywendîdar û rêkxirawên nîvdewletî dikin rê carekê jê re bibînin. Sopasiya rêkxirawa UNICEF dikin û ev 2 sala jî par jî û îsal jî her 2 sala jî qurtasiya ji me re qedmandîna bi par jî xêmaînan û ew salekê xwe negirtin. Li ber rojê û li ber baranê ew xêmna xerabûn ji nû îade kirin û ev îdafe jî kirin. Rexmê vê hemûkê jî hêj em siûbeke mezin dibînin îstîqbala vî adedê van qutabiya û bi 3000 û nîva derbas kiriye geşte nîzîka 4000 qutabî kehçik û kurik di navê de û ew ê dîtirê jî rehlê me dikêmin binaya dikêmin medviya hêj bitir ew bikin vê halê bê di mistewel ilmî namînin yani طالب استيعابي ناكد جي طالب تنقى بينا طالب ناشطه ناي وسائل التهويه في دنين مثلا كبانكات كمبردات نين Dihête zanîn ku qutabxana Kempa Şariyan ya seretayî 3667 qutabiyan bi xwe vedgirîtin ji Kurokiçan. Her ji pola êkê heta pola şeşê seretayî ev qutabiyet dabeşkirîn el ser sê dewaman û her dewamekê pitirî 1200 qutabiyan e. Her wesa her polekê zêdetir ji 105 zaroyan têdane lewra bertengiya cihî dibîte daxwaza serekiya qutabiyan. Kawa Umer dengê Amerîka, deşta Mosul Kempa Şariya.